Kurigana na murugamiriri munene kamiti-ini ya IEBC, anini ahuranira gituro-ini kia o president hamwe na aria marahitahitanira giturwa kia president magirekagwo kabiro na mawatho mahanaine. Umwe wa aria makoretwo makigwetwo ndereti-ini igie munini wa Raila Odinga githurano-ini giukite ni minister wa urimi Peter Munya. Riu mwerekera uyu kuma kamiti ya IEBC ukiritohia ithabu riake kuona ndatigire wira ta minister wikinya tariki 9 mweri wa keeri. Atongoria aria agikuma gitaro kia Mount Kenya aria makoretwo magikuruhanio na giturwa giki ni mutongoria wa kiama kia NARC Kenya Martha Karua, uria wari mubunge wa Gatanga Peter Kenneth, governor wa Laikipia Nderitu Muriithi na governor wa Nakuru Lee Kinyanjui. Ica ikuhi Nderitu Muriithi na Lee Kinyanjui makionekana kwenderera kurongoreria kugitira iturwa ciao cia ugavana githurano-ini giukite. Gukiri uguo mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ni akoretwo akianirira mito yake ya kwenda gucagurwo ta munini wa Raila Odinga githurano-ini kinene. Leo unanijua mimi sirudi nyuma, nitamwitishia Raila kura like I've never even done before. And this other matter about who is running mate, who is, should not worry you. There are some things that are obvious. Adhiriti yake makionekana gukidira murugamo wake. Msifikirie mtakuja kurushia watu mifupa, makombo. Ati tukimbia ndio tuchukue. We will not. If my party leader is not comfortable with the position that you have given him, hata hii yangu chukueni. Sitaki. Must now call upon Azimio la Umoja One Kenya to declare my party leader as the deputy president of this coalition. Amechukulia Kenya kubwa kushinda yeye. Amekubali kuwa running mate wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kurerikana gwatendera ya Azimio la Umoja na irikitie kuba kamiti ya andu matakirite ya 5 aria mehokeirwo guteithiriria gukurana no mwagiriru gutwika munini wa Raila Odinga githurano-ini kinene kia mweri wa kanana. Girifotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Shege.